Wow, 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 jumpa lagi di channel Badut Mueng teman-teman. Wow, ini ya banyak badut nih teman-teman. Wow, ada badut adudu sama badut meme tuh. Ada badut meme warna merah dan warna hijau. Wah, ada Bang Sopo juga tuh teman-teman tuh. Waduh, di belakangnya tuh ada boneka Squid Game lagi ngobrol sama Jarwo teman-teman. Wah, seru nih, keseruan kumpul-kumpulnya badut nih teman-teman. Wih, ada yang saling bercanda nih. Badut meme biru nih. Ih, dorong-dorong badut. Aduh, wih, lagi pada ngobrol apa nih ya teman-teman mereka ya. Wah, dia lagi merencanakan sesuatu nih kayaknya nih. Tuh, badut Squid Game sama Jarwo tuh lagi asik berduaan ngobrol teman-teman. Wow, 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 wah, seru nih, banyak badut nih teman-teman. Ih, aduh aduh bago bago ya, lucu sekali tuh. Wah, boneka Squid Game-nya juga tuh. Nih Sopo nih, Bang Sopo tuh lagi bercanda sama siapa tuh nih, Jarwo juga lagi ngobrol-ngobrol ya, masih ngobrol-ngobrol. Wah, ada Jarwo, ayo kita kabur.